ngo wa mugani w'abiyi minsi ngarika harubanza nayo yari yashonje. Ingurube y'umuturage wo mu karere ka Ngoma ngo yari umwana w'uruhinja rw'ukwezi n'igice, abaturage batabara itari yamurya wese ngo imumare. Uwo mwana rero akaba yajyanwe kuvurirwa mu bitaro bya Kibungo. Ngo byagenze bite rero? Ingurube yari umwana kwa kabiri tariki 14 Ukwakira umwaka wa 2025, ubwo ni mu mudugudu wa Kabira mu kagari ka Nkanga mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma. Ni ingurube Nsengiyaremye Theogene na Nzamukosha Janine ngo bari baraguze kugira ngo ibafashe kwiteza imbere. Uruhinja rw'uyu muryango nirwo yaribwe yarusangaga ku mbuga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Sake Ndaruhutse Jean de Dieu yabwiye igitangazamakuru dukesha inkuru ko ingurube yariye bimwe mu bice by'uyu mwana. Yagize ati umwana ari mu bitaro Kibungo, ni kwa kundi ababyeyi baba bari mu burangare. Ingurube yavuye mu kiraro cy'ayo mwana yari hasi ku mbuga, imugizeho nawe arabyumva n'indya byose nta kintu ibizi. Yahise itangira kumurya imukuraho umunwa n'amazuru, noneho abantu baratabara barayitesha ahita ajyanwa kwa muganga ubona yari kuvurirwa. Gitifu Ndaruhutse yakomeje asaba ababyeyi cyane cyane bafite amatungo mu rugo kwirinda uburangare. Yavuze ko umwana w'ukwezi aba akwiye gushyirwa mu nzu akirindwa kujyanwa hanze aho ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye. Ati ababyeyi nibareke kurangara, bamenye ko umwana w'uruhinja aba ari igitambambuga, ntashobora gutabaza cyangwa ngo yitabare, bajye babajyana aho bagiye hose. Ikindi turasaba ko aboroye bajya bareba neza niba ibiraro byabo bikinze neza, kuko hari amatungo ashobora kumena nk'ingurube akangiza byinshi. Ikindi turabasaba kujya batabaza kugira ngo niba hari ikibaye ubuyobozi bubatabare ku gihe. Kuri uyu mwana w'ukwezi n'igice akomeje kuvurirwa ku bitaro bya Kibungo, ariko bimwe mu bice by'umubiri birimo umunwa n'amazuru bikaba byarariwe n'ingurube yahise yicwa na se w'umwana, dore ko ari nayo yari yoroye yonyine. Yumva kuri Micro ni Kim, anytime is now. Mwibutsa gukora follow kuri 21 CR TV ndetse ukanakora subscribe kuri channel yacu ya YouTube.